Naburu judo hamu asialane mulat tama pakat tama muroke aneh. Jadi dia kamu tuh bertikia Tuhan bisa doke nama muroke jadi dihita nama rumah tubuh peparani raja toga simatupang dihita naneng mulat tama pakat doa amang burukta manalu toga simamora asa tiba pakat toga sida ise mahita lahoma ise manukun radane abang buruk tadi son kita nama doa tubuh semana hidup ni situ tua itali kulit tandos tu holi walau hahana na barulang anggina mana gawe panapuli mana raja berhada suang semenir orang sebaliknya di ini manukum mahami tulina kana doa tubuh wah abang doli gawe majalah horas jadi apa? Mulai mah kita dalam berdemat turun alana di masa tamu tua berjalan mau dengan pulau mau dulu sering eroha markite tamiang. Jadi di Hamuna dua sahabat kami jangan dorong di lapung namio sama naik di situ itu ada tinapulna bonane arah bonane botar nampe hida di sedikio ai sadana sida ada buru hida diulo ta sadari nate abang raja suasonima di Hamuna buru berenami jorok-jorok kamu tuh dapat neo mana tahu ada kan si panidon nami tuh apa sasiko-siko pade abang raja buru nami suasonima dia pakai nang daripada di budinan mamu asa ibu takamo kaulo naning sulontan naning mga dobi radani pamurot kay mamanalu tugas si mamora di hamo abang raja hula-hula si hobik hulang nabi si burun parna hulang mangyud nami regar doha amang sonari yang hulang nayo makatay do radani pamurot nami ngati pakparudumo abang raja gawe jala horas saudara natikina dihamu dan nabi tulang nami aneng rohami aneng macam lepan itu siap kamu dan tulkan nabi bola selamat tidak muhami dulu no di ini mulai hati mah suasana ini pada hamu orang guru di pasar orang itu lo na sekarang gawe ini tulangi sonido muse dihita tokas mamora soalnya dok dihulu kanakin itali huli-kuling tarida huli-huli molodaham na marulaon angkina ma panaboli molo angkina ma nagabe marulaon dahan nama nagabe panaboli imarazay zuro na mga lusihatan ni razay di bagason sukunon namin do dihita toga si mamora bagkamu amang alus muna dihita toga si mamora ison na percolo di kamu Manado masuk koras masalah gabe di Purba Tarigan koras sama tutup jalan gabe somani di Bagason soninang di Simamora di Bataraja orang sama tutup semani mah masih tabi kami tu hula-hula nami tulang nami dohok tulang rokok nami semani dohok dongas sahutan nami ala nadi lepung nami doh hamu tulang soni dongas sahutan nami tong doh kami anon nadia nahurang tong doh kami mangidu puda di hamu akahu parsanga kami orang semua jalan gabe. Jadi mereka matutup bunga berani kami tulang di son pamurung muna. Jadi di bagason huberi kami pertekian hula-hula nami.